sinibingelele igama kuphaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile hayi ke njengamanje ngila edamini ngisedamini lika makhandakhanda nikhumbule phela ukuthi ngomhla ka3 May kunensebenzo enkulu ezoba ikhona so masithinta enkulu insebenzo ngisho umhlaba uyanyakaziswa ke la mayizoba nkulu insebenzo yonke into nawe futhi mangabe kuzoba nomcimbi omkhulu osukuzoba nawo funa utatazele funa unyakaze funa kusetshenzwe emakhonto enkulu ezoba khona mhla 3 May ke kodwa ke lapha ya eGugudlamini eThekwini eworkshop ila siyobe sikhona ke mhla ka3 May eGugudlamini awuthi ngiphendule ikamera yasetshenzwa yasetshenzwa nomsindo nalomshini umsindo balekile phela ukuthi sihlale sibuye siwalke nje edamini sibuya siwalke edamini uyabona ke ngesikhathi ke kucheckwa le ndawo le njengoba nibona kumanzi ngapha la ngoba ngiyazi ukuthi khona abantu abagudi makuthintwa into ethinta umhlaba yabo so ifuna ke sibachazeleke abanye ngesikhathi ke ngidecide ukuthi ngiyakha la kunezinto eziningi engayibheka ukuthi umhlabathi esakha kuwona uhlobo loni amanzi ahamba ngakuphi so lana ke nje ubona nje ukuthi nanti idamu yilo leli bese kuzothi ngapha amanzi eza le damini aqhamuka la amanzi ezedamini aqhamuka la ahamba ngaphansi kodwa kala ngithi angifundise bake ngibona ukuthi baningi abantu abafisa ukwazi aqhamuka la agudla la phezulu ahambe ngaphansi ezongena edamini since kunamanzi ke ngaphansi la le portion le njengoba kuhamba amanzi kunento ke ebizwa ngelandslide noma imudslide possible imudslide ukuthi ngenzeka kule side elingapha ngoba yindaba ngoba ngaphansi kuhamba amanzi athelele edamini bese yoshona ngaphansi bese kuthi ngapha phesheya awekho kamanzi le ngaphesheya indawo nayo inamatshe amaningi ngaphansi lengaphesheya awekho ke amanzi kusuka lapha la kwakhiwa khona kuyanyuka ukuthi awekho amanzi ahamba kule side yini kingbhaka landslide noma imudslide landslide into nje jwa ubona lo mhlabathi lo umuvile kanje njoba umuvile ibizwa ngelandslide noma imudslide imuve ngoba ngaphansi kwala kuhamba amanzi so ngicela baphenduleke ayikho ke enye indawo ehamba amanzi ngaphansi ile portion kuphela la phansi kwezindlu yonke indawo kwacheckwa ngezinga eliphezulu awekho amanzi ahamba ngalapho bengithi ngiyicacise kubantu kakhulukazi aba understanda iland and surveying no inspector iland and stuff yabo ungangibuza ke mawufuna ukungibuza noma yini yabo khumbuleke ukuthi ngeke ngize ngiyenze into engingayazi bese kuzoba nalendlu le kamakhandakhanda la kamakhandakhanda dam nansi awuthi ngehlele ngakuyona khona ngizokuchazela ngoba bayayibona abantu abanye ukuthi isemanzini bese beba nemibuzo engaphenduleki yabo nemibuzo engaphenduleki i-overflow yaleli damu ke ila ukuhamba kwesikhathi ke isazokhonkwa kakhulu because la ngihamba khona even imoto inani ye future zobe sezihamba it just that nje umshini kade uyigcwalisa lenhlabathi le ngihamba kuyona so i-overflow yedamu nansi i-overflow yedamu
nansi li overflower la nakho nansi lamanzi ayehla aya kumakhanda stone ngale ngaphansi aya amanye ke ahamba ngaphansi aya kumakhanda stone iyona i-overflow aqhamukapi lamanzi ngapha ehlala lapha ya uzokhumbula ke ngishilo ngathi lapha ngaphansi isemshinini ila khamba khona amanzi aqhamuke seqhamuka lapha ya amanye aqhamuke kuleli yasashana leliya elapha bengabe ke usunamanzi amangaka bayabuza abanye ke ngibhaka awulisusi ngani leli yahlathi lela abalibukayo angithi phela awukwazi ukususa lonke ihlathi ngoba phela ziningi izinto ezifikayo zize kulamanzi funa bengabe kuqhamuka umuntu zikwazi ukubaleka mase ziyacasha lapha uyabona noma ngabe eqhamukeni into ephuza amanzi nje mangabe eqhamuka umuntu ufuna ikwazi ukucasha lapha bese kuba ke ile ndlu le edam nansi ngicathi bayayibona abantu ile ile yedamu ke le ndlu le I hope ukuthi ngiyazwakala sengivezile i-overflow nansi njengoba linje ligcwele ngezinga eliphezulu nanti bese kuba ke ile ndlu le yedamu bathi King Phaka le ndlu ngeke in one day ihambe angithi phela indlu yepower ke ngeke kuthiwe ngelilanga isihambile indlu yokudemonstrator leya ukuthi as long as imile leyandlu ipower yami ayizamazamaziseki as long as idam leli likhona noma umuntu angenzani ngeke azanginyakazisa uma uzokunyakazisa wosusa leyandlu ususa idamu bese ugqiba nesigodlo sami underground cha hayi ke uyongizama ke lapho ngoba kobe kusho khona phela ukuthi hayi usungithinte la ngiqashe khona makusakhona le ndlu le lesedamini azikhohlwa impatha ngeze ngenze fokol yabo makusakhona imakhanda dam nansi azikhohlwa inyoni makusakhona imakhanda stone ngale ngezansi azikhohlwe futhi inyoni ngizojika nangakuyona imakhanda stone so nansi inovrandi wangapha siyawu extenda kuvrandi nangapha ngaphambili sengisholo nje bengabe abaziyo la bangathi awukho ngibhaka yenziwani indlu kamakhanda no kamakhanda dam yenziwani cha si extend uvrandi lo wangapha nje ububona nje uya extendwa ke uvrandi lo wangapha nakho uya extendwa njobe uyibona uvrandi bekuyilo ongena edamini kuphela kodwa ke sisiyawu extenda manje as you can see nakho u-extendwa uvrandi ungapha bese kuthi hawu iphi King Phaka le esinye isitezi besakhiwe nasi ilesi esishake lesi futhi nawe ungazibala izitezi zala mawuthanda ile sesiphezulu nasiya lesi uma ufika ungene kusona nasiya phezulu sungabala bese kuba yilesi phinde ubale futhi mawuthanda mawumuntu ogood kuma calculations phinde futhi kuzoba yilesi bese kuba ke ilapha phezulu njengoba ubona nje kanje uyabo ngizoya ke futhi nasemakhanda stone ngoba mina ngifihla lutho ngangibathembisile abantu ukuthi ayikho into engiyoyifihla nengiyifihlayo kumina nje yonke into ngiyiveza nje ubala fihla lutho yabo sithenja ke kuyisemini umuntu akaka nje aziwokhele kuyisemini kabha umuntu akaka aziwokhele nangu lo ilesi lona kuma classic class nangu nalo ngisuka la ngiyemakhanda stone yabo so nje ngithatha ithuba nje ukuthi hayi kuyisemini bebade ake nje ngiveze konke enifisayo ukubona ikhona la nakho
khona la nawe olapho kude ikhona la nakho ikhona la yasetshenzwa kusazosuka ke khona ke ibridge elisuka from la njoba ubona nje la khona ibridge eliwelayo lisuka la nizobona mase kuphelile suka la liyajomba lamba phezulu lizoqhuma la angithi uyabona ukuthi ukuqhunywa la uzosuka la uzoqhunywa la uzofela ithi khaqa la suka lapha nakha zohamba yonke le ndawo yonke le bese lizongena la lithi khaqa sengiyahamba ke manje sathi tshwe lapha kumakhanda stone sojika ngakhona funa bazi abantu ukuthi bangabe ngithi mina kuyasetshenzwa mangabe ngithi thina siyalwa silwele abantu izimpi ababhekene nazo uma kuumgqibelo kusoko ngaphansi ngaphezulu ngakha nje indlela engihlonipha ngayo yokuthi makufika abantu bezofuna usizo konke okusetshenziswayo ukulwa nezinto ezilwayo konke ngoba nje la ngaphakathi asisho ukuthi qhuma ngalokhu phaza ngalokhu angikho kuleyo level la njoba kukhona nanti idamu imakhanda stone bese kuba yintaba angithi uyayibona intaba leya yaphezulu nansi intaba le nehlathi phezulu lapha ya nansi intaba lapha leya ntaba leya nayo leya ntaba leya ifola under lekhaya yabo bese uthi uyawela futhi nangapha ngaphesheya mangakha ke mina ke umuzi ubhekana kanje mina nje mangakha nje ngiyaqinisekisa ukuthi khona ihlathi ngaphesheya kwami uzokhumbula ke na Rocky Ridge ukuthi nakhona mangabe ngimile ngibheke phesheya kuba nehlathi enje na Rocky Ridge kuba nehlathi enje ngizokushuthela mase ngikuRocky Ridge khona uzobona ngiya kumakhanda stone ke manje la kiwa ngakhona makhanda stone balekile ukuthi yonke into ngiveze yonke into ngiveze konke into ngiveze lana ke bazokhumbula ke angithi niyabona akukho khukhula ebe eyila khokhukhula elanje wanibona nje kodwa bukani ngapha into eyenzekile kwenzeka umphakathi koyoxoxa ukuthi kwenzakala ngicela ungachazi mina ukuthi kwenzakaleni la ngicela ungachazi mina ukuthi kwenzakaleni koxoxa umphakathi wangapha owayibonela kwenzeka ongajwayelekile edamini isimo esingajwayelekile kwasuka bathi kwaba nefu kwalala gubazeka idamu abazi kwenzakalani kodwa babona kushunqa kwehlala kuyongena emakhanda stone njoba ubona lo mzila lo naku umzila lo mzila uhambe uzuyongena lapha ya awumbiwangwa yimina yabo njengoba kade kunelokhuzana kunekhukhula kwenzeke into engajwayelekile edamini kwase kushunqa kwaphakathi into yoqoqa umphakathi hayi mina ngoba yenzeke ngingekho nami ngixoxeliwe ukuthi kunesimo abasibonile ahamba straight lamanzi aqonda ngqo laphi etsheni ikuphi etsheni nantiya ngisondele futhi ahamba asuke edamini aqonda ngqo etsheni nakho ayihamba la kanti indlela yawo bengabe eza etsheni nanti ikhulu bawungena phakathi indlela yawo nansi indlela yawo kodwa avele nje angamlela azovula isango uthi yabona avula isango nakhe qhamuka lapha ayiyenzi sense yonke lento kodwa umphakathi ngangingekho nami ngiyaxoxa ukuthi bathi babonani ngafika umphakathi wala ushaqekile yabo wona azambela ngapha ne-overflow yawo nje iba ngapha hambe ayoyingenela lapha ya etsheni nakho etsheni nakhona ngale tsheni khona isiziba yabo mase kuba khona isigodlo khona isiziba ngale kube khona isigodlo nanti itshe liyanwebeka liyoshona ngale ngaphansi kwalo leli itshe leli khona isigodlo ngaphansi kwalo ngeke kuba fica obhatombe ngaphansi
la etsheni njengoba ubona nje mina ngifihli lutho and kuyamba mawuqhubeka ushona ngale khona imgede mawuqhubeka udlula etsheni ugudliwa ngale phambili khona imgede ukuthi angivumelekile njengoba ngihlale ngisho ukuthi khona izinto engingavumelekile ukuyishutha noma kanjani angikwazi ukungena ngoba yila ipower isebenza khona makulahlwa umuntu into ebucayi kakhulu ngale phansi kwewa nala etsheni nakho angikwazi ukungena ngithi ngiyoshutha phela kudlalwa la aku-act isikesh la angikwazi ukuthi hayi ngisayoshutha ke yiwo-ke itshe leli yiwona cha ingakho nasesigodlweni lapha ya endlini kaMakhandakanda Dam angikwazi ukungena lapha ngaphakathi esigodlweni la khona isicabha esiminyama khona angikwazi ukungena mangishutha ngingagcina la khona osofa kodwa mase kumele ngidlule cha mase kuba khona ispecial house la nasi yani ke lencanyana indlu ihambisana neMakhandakanda Stone lana khona indlu ehambisana neMakhandakanda Dam kuphinde futhi kube khona ihambisana neMakhandakanda Stone yabo why King Bhaka ikube khona indlu ehambisana neMakhandakanda Stone hayi umyalelo mawungazike kodwa umuntu wephawu ukuthi kodwa uthi umyalelo kwaba umyalelo nje ukuthi angiyakhe le ukuze ihambisane nalapha yabo le yasedamini nayo futhi umyalelo ukuthi akha lendlu ibe semanzini ukuze kube lula ukuthi makusetshenzwa yabo ipower ikwazi ukuphinda ingene esigodlweni lapha egumbini makusetshenzwa into ezibucayi yabo kuze kube lula so na ke la mawuqhamuka from this side yali stairs from this side nakho mawuqhamuka from this side nakho angifihli lutho ngayitshela futhi ukuthi fanele ukuthi kuyafihli lutho angifuni futhi thiwe khona into engiyifihla cha funi futhi hawu funi fihli lutho hawu angifihli lutho mina kusakhiwa nje la njengoba ngasho ngathi kusangenzeka noma yini awuthi nginihintela ukuthi mawungena la ungena ngakuphi kancane nje ukuthi mawungena la angiqale ngalesi mawungena nasi isicapha uyangena la awuqeda nanka ama-stepis uyanyuka athi nginyuke futhi pholileke la nginyuke futhi sengizovela ngapha pholile sazoshuba kusangenzeka noma yini mawula uyakwazi ukubuka lesi special estate nakho uyakwazi futhi ukuqhamuka ngapha nakho engisalokhu ngishona le kude yes noma ula futhi veza yonke ke into mina ngifihli yasetshenzwa ama folding doors la uyakwazi mawusuvele la phinde futhi ziyakhala nansi view nasiya ziyakhala yaphesheya fihli lutho waphela njengoba ngisho ngithi mawuthinta abantu uthinta mina uqobo ingakho ngidela yonke into ingakho ngaze ngasho ngathi abantu abanoMakhandakanda all banelungelo lokufika anytime mabethi bakhona into abazoyibuza noma khona abafuna ngibachazele yona kubo la noma uthi nje sithubeni uzwa nje uhalela
ukuthi woza elokhuzeni woza emanzini uthi King Park ukhona edamini ngithi yebo uthi kunomakhanda khanda oil ngiyeza angikwazi ukuphikisa mina angikwazi ukuphikisa King Park ukhona edamini yebo hayi nomakhanda khanda oil uthini pho ngiyeza nala futhi awakhona ke la iyasebenza inkunzi yami la yabo uyanyuka nala nyukela ukushona phezulu ngeke imphazamiseke uyasebenza naziya number yami mawifuna ithi 079 813 0260 079 813 0260 athi umuntu angizwanga my king udlala ngami njoba ngichazile ukuthi hayi akudlalwa ngithi uyabona ekade bagcina nje abayazi ukuthi driveway isi ramp ekhali kanje driveway yethu ramp ekhali ramp ekhali nakho nje ngiyanyuka manje ramp ekhali driveway njoba ubona nje bese kuba ke nama parking ahlukahlukene akhiwayo njoba ubona nje la ama parking wonke la hola lapho mathita hayi ke kuyasebenzeka hayi akuphushwe madoda ya njoba ubona nje la hlabathi siyawuphendula siwenza noma yini ongayicabanga njoba ubona nakho sale sengehla kancane ngiyakhona lapha edamini sale sengehla ngiyakhona khona manje sengikho nakho khona bathini mina bathini bona nakho live akhali cut and paste la ngi-live khona edamini ma ukuthi ubungazi thi ngimile khonini nakho King Park Nzama Dam kwesikama khanda isigodi nakho King Park le machine esebenzayo ayiqedi ukusebenza la hayi uze makuthiwa kusazonyiwe sangenzeka noma yini nankiyaka umnyango ebengikhuluma ngawo ongelele esigodlweni nanke lo athi ngime nga nakho bawuzongena esigodlweni ikulomnyango nakho angivumelekile ukushutha phakathi ngivumelekile ukushutha phakathi mawuphuma khona suka lapha ya phuma la yes nakho ngempela kuthiwa ziyakhala kusuke kushubite cha ngeke ize ngigeqa amagula ngiyakuthembisa lapho ukhona noma kuthiwa ke uthakatho ubani ulwa nawe ngayiphi level thatha umoya ubeke phansi kuqala uqinisekise la uhlala khona kunokuthula ngoba mase kusetshenzwa asiyifunti ezosiphazamisa la uhlala khona asifune ukukwebhana mangabe ukuthi khona umuntu okuphazamisayo ukwebhana nawe asiqale sisolve leyo muntu lo ngoba umuntu olwa nawe nempi ezovala ingena ngalomuntu olwayo bengabe ulwa njalo nomngakho impi yangena ngumngakho mangabe ulwa njalo nendoda yakho impi yangena ngendoda yakho funa kuqala niyisolve sometimes ke makusolva udaba lwabantu abaxabana njalo zihlukene igaba zokusolve khona isigaba nje esiright esokuthi akukhulunywe nabo bafike nje consult batshelwe iqiniso
masebetsheliwe ukuthi kunje makukhona ongafuni ukulalela sithatha thina isayidi lalulalelayo lo ngafuni ukulalela efuna ukuzenza ngempela ukuthi ukwazi ukulwa sibe sesiyekela ipower ke ngoba kahloniphi mayisidila naye kodwa qali ngokudedela ipower kuqale kukhulunywe ukuqala bafike bobabili partner umama nobaba yafika makuumama mangabe kuyingane kubizwa abazali batshelwe ngengane ayilethwa ingane izoma nabazali cha kubizwa abazali batshelwe ukuthi kwenzekeni enganeni njengoba ingalaleli bese beyatshelwa abazali ukuthi ke iyiphi into yokuqala kumele bayenze enganeni ukuzilalela uyabona uma kuukuthi ke mhlawumbe isinendoda isizwe indoda ayisabezwa abazali sesizodila naleyo ndoda yakhe mhlawumbe ke isinentombi izwe intombi modern abazali kanti sengaphansi kwabazali sodila naleyo ntombi yayo kodwa uqali ngokudila uqala ngokuyilungisa ingakho makufika abantu abanomakhandakhanda siqale senze iconsultation iqala sibone ukuthi inkinga ingakuphi makufika abantu abafuna omakhandakhanda oil siqala ngeconsultation ukuthi nansi impi ehlaselayo la ingena ngakhona isuka kanje sizoyilwa kanje ebese yaliwe bisiyanqotshwa abanye ke inkinga zabo suke sezinkulu kakhulu thola ukuthi makunqotshwa seziningi enye isemsebenzini enye isenganeni enye kwifamily enye isemalini enye isilwane silala naye kuliwa nayo step by step funa sisho ukuthi soqala ngalokho size ngalokho kuliwa step by step igama nguphaka isibongo wanzama bathi ngisambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaka ukuthi akwe yini ngingqole ebhuqabhuqemisa abafokazana ngotholotho likamentshisi cha ake ngibonge nje ukuthi ngingene emini nibe khona nginithanda hooray Saturday nje bonke abafuna ukubhuka ukuthi beze la Saturday bazobhuka kule number ethi 0798130260 insebenzo yonke uphinde uthola umakhandakhanda oil ukuyetsheni ukuze edamini konke yabo consultation everything i-consultation yakhona iba 1.5 bese kuthi insebenzo ibe u10 uphinde uthola umakhandakhanda oil lapho futhi makuhlangene 11.5 thank you so much bye bye